Hai semua, Assalamualaikum. Okay, so untuk kelas hari ni kita nak sambung dengan binomial distribution. Okay, apa benda binomial distribution ni? Macam mana dia boleh dapat binomial distribution? Kemarin kita buat, kita ada buat tree diagram tu kan? Okay, tree diagram ni dia okay lah kalau setakat 2 ataupun 3 try. And dia, kalau dia 4, 5, you akan dapat sangat banyak. Jadi kita tak gunalah tree diagram tu, so kita ada another method which is binomial. Okay, dari mana datang binomial? Okay, first kita tengok dulu. Contoh kita ambil coin. When you toss a coin, you akan dapat either a head ataupun tail lah kan. Okay, untuk Bernoulli trial. Bernoulli trial ni muka surat Bernoulli trial. Ini muka surat 152. Okay. Untuk Bernoulli trial ni dia hanya ada 2 possible outcome. 2 possible outcome. Contoh macam coin tadi lah. Contoh coin. Contoh dia coin. Dia ada head or tail. Contoh kehadiran, attendant. Hadir tak hadir. Macam tu. Dia hanya ada THH. Dia hanya ada 2 possible outcome sahaja. Okay. 2 possible outcome sahaja, itu kita panggil Bernoulli trial. Lepas tu, dia punya chances of success adalah samalah untuk every trial. 2 kali ke dia buat kan. You toss a coin for the second time, you still dapat head and tail. Okay, chances of success tu sama. Okay. Same chances of success. Success or failure lah. Dia akan sama lah. Okay. Dan sebelum ni yang kemarin pun kita ada buat NCR tu kan. Dia ada jumpa P kecil dan Q kecil kan. So P kecil ini adalah probability of success. Cikgu dah bagi tahu dah kemarin. Okay, this is probability of success. And Q ni adalah probability of failure. Okay, yang mana you boleh dapat Q ni bila you ambil 1 minus P. Okay, Q ni dapat macam mana? You ambil 1 minus P. Right? Boleh setakat tu? Okay, so Bernoulli trial ni, dia hanya ada, dia discrete random variable. Dia hanya ada, sebab kita hanya ada 2 possible outcome, so 0 and 1. Okay, so 0 ni represent failure and 1 represent success. Boleh? Boleh ke? Okay, bila you buat Bernoulli ni banyak kali, you buat lebih daripada sekali, more than 1 time, or and similar lah. And similar Bernoulli experiment. Yang ini yang you akan dapat. Dapat apa? Okay, ini yang kita akan dapat binomial. Yang ni you akan dapat binomial. Binomial ni benda apa pula binomial ni? Okay. Bila you buat, dia masih lagi sama. Dia hanya ada 2 possible outcome. Sebab dia daripada Bernoulli kan. So, dia hanya ada 2 possible outcome. 2 possible outcomes. P and Q. Dia ada P, dia ada Q. Okay. Lepas tu, independent. This is the characteristic of binomial lah. Independent. Dia tak bergantung. Macam dalam matematik, you belajar probability. Ada yang you dah ambil, you letak balik. So, ini dia tak bergantung. Okay. You ambil, you tak letak balik. Kan? Ambil, tak letak balik. So, dia itulah yang dependent. Okay, the probability of success. Probability of success P and Q unchanged. Dia tak berubah. So, this is the characteristic of binomial. Okay. So, yang ini kita panggil
Daripada sinilah dia datangnya binomial distribution. Okay. Dia punya flow. Dia punya flow dia macam ni. Bernoulli, random variable, discrete random variable, Bernoulli. Okay, sekali you buat Bernoulli. Okay, lebih daripada sekali dia akan jadi binomial. Okay, lebih daripada 30 kali, banyaklah, lebih daripada 30, dia akan masuk lagi satu distribution iaitu normal. Yang tu dah ada kategori continuous random variable. Okay, so untuk hari ni kita akan tengok binomial distribution. So kalau you tengok kat sini dia punya apa nama? Maksud dia tu lah. The number of success are from n similar Bernoulli trial. Ni. Okay, n similar Bernoulli trial. So ini apa? And similar Bernoulli trial in a binomial experiment. The probability distribution of a binomial random variable is known as binomial distribution. Okay. Macam mana nak tengok? Kita tengok contoh. Nanti you akan pakai baliklah NCR tu. Okay, a shelf contain of 6 identical copies of chemistry book, 6 identical copy of chemistry books, and then 4 identical copies of physics reference book, and 3 copies of physics reference book are taken at random from the shelf, one after another without replacement. Okay, state whether this probability distribution is a binomial distribution or not. Explain. Okay, so dia carilah satu persatu kat sini. Okay, P of getting the first copy of physics reference book. So physics reference book ada 4. Total buku ada 10. So 4/10 you get 2/5. Mesti in simplest number. Alright. P of getting the second copy of physics reference book is, yang ni sebab dia without replacement. Okay, maknanya dia dah ambil, dia tak ganti balik, jadi dia dah berkurang lah nilai dia kan. So dia jadi 3/9, 1/3. And then getting the third copy of physics reference book, 2/8, which is 1/4. Okay, the probability of getting a copy of the physics reference book in each trial changes, and outcome depends on the previous outcome. Okay, the probability distribution of getting 3 copies of physics reference book without replacement is not binomial distribution. Dia suruh tengok adakah this is the binomial distribution ataupun tak. Okay, apa karakteristik tadi? Dia mesti independent. So bila dia ambil and without replacement, dia ambil, dia tak letak balik, maknanya bilangan tu dah berkurang. Bila bilangan berkurang, maknanya probability of getting physics book is different. Change. It is change. So dia bukan binomial distribution. Boleh nampak tak? Okay, yang ni kamu boleh tengok lah nanti. Okay, boleh check dengan dia punya jawapan. Okay, cikgu nak masuk calculation. Okay, probability of an event for binomial distribution. Okay. Okay. So this is the formula that we learned yesterday. Okay. Px equals to R equals to NCR PR Qn minus R. Okay. So R equals to 1, 2, 3, N. Alright. So kalau kita tulis ni, dia boleh tulis juga X is binomially distributed NP. Okay. N ni apa? N ni number of trial. N is number of trial. Number of trial. Yeah.
Okay, P is probability of success lah. Probability of success. Sama macam yang kemarin. Q is probability of failure. Okay, it is equals to 1 minus P. Boleh juga. Alright? Okay. So, ni dia bagi contoh dan dikaitkan dengan apa ni? Tree diagram. Kita tengok ada contoh lain tak? Kita ambil yang ni teruslah. Okay, example 8. Boleh nak? Yang ni pun kita dah buat kemarin kan? Sekarang kita nak tengok dengan lebih detail. Okay. The probability there is rain on a certain day is 0.45. 0.45 untuk hujan lah. By using the formula, find the probability that in the particular week it rains exactly. So yang ni you kena pandai take out the maths term dia. Exactly 4 days. Exactly. Maknanya apa? Px exactly equals to 4. Okay. B. At least 2 days. Maknanya apa? Px at least. At least sekurang-kurangnya. Maknanya dia mesti 2 dan ke atas. Okay. Sekurang-kurangnya 2 days. Boleh tak? Kalau dia kata more than apa? P. Kalau more than Px, more than 2. Contohlah kan. Okay. Ada lagi banyak. At most. You akan jumpa macam-macam. Nanti cikgu akan share dia punya term-term tu. Okay. So yang ni, bila you dapat soalan, you senaraikan dulu apa yang ada. So for this question, for example 8, dia kata probability there is rain. So success lah. Dia bercerita pasal rain. So P 0.45. Okay. By using the formula, find the probability that in particular week. Maknanya N dia sama dengan 7. Dalam 1 minggu ada 7 hari kan. So N dia equals to 7. 4 hari exactly hujan turun. Okay, so X equals to 4. 4 ni adalah R. This is R. Okay, so what do you do? Kita pakai colour lain pula. Purple. Besar sikit. Okay. N dia 7. C. R dia 4. Kita buat dah. Okay. Kemudian P dia 0.45. Power of R. Lepas tu cari sekali Q. Q dia berapa? Q dia adalah 1 minus 0.45. You get 0.655. Okay. So this is 0.55 power of 3. Okay. So tekanlah kalkulator. Cikgu dah ajar dah guna kemarin kalkulator. So you dapatlah 0.2388. Remember 4 significant figure 2 decimal places. 2 decimal places. Lebih tak apa. Okay, so yang ni 4 dan memang lebih daripada 2 decimal places. So okey lah, selamatlah jawapan dia. Tolong ingat benda ni. Okay. So for P, X more than 2, more than equal. Okay, untuk binomial ada equal tak ada equal ni very 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 important. Okay, bila more than and equal, maknanya termasuk tak 2? Termasuk. Jadi sebenarnya dia adalah apa? Px equals to 2 plus Px equals to 3 plus Px equals to 5. F4 panjang pula kan? Px equals to 5 plus Px equals to 6 plus Px equals to 7. Okay? Kalau kita buat balik random variable kita, kan? X ni adalah apa? 0, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7. Dia nak apa? Dia nak 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, instead of you cari satu persatu, you boleh buat apa? Remember, total probability is equals to 1. Jadi, sebenarnya you boleh juga tulis 1 minus P X equals to 0, X equals to 1. Sebab dia tak termasuk. Faham tak? X equals to 1. You nak tambah dulu baru tolak boleh. You nak tolak siap-siap macam cikgu tulis pun boleh. Okay? Lepas tu, baru kita masukkan dia punya formula. NCR, N dia 7, C dia kosong. P dia 0.45, R dia kosong, 0.55, power of 7. Okay, minus 7C1, 0.45, power of 1. 0.55, saya kecilkan sikit. 0.55 power of 7 minus 1, 6. Make sure salah satu ni, at least satu lah. Kita nak semua betul lah. Tapi kalau kata salah, and at least you ada satu betul, dia akan dapat markah. Okay? Tapi kena substitute sebiji-sebiji lah. Kena masukkan satu-satu. Okay? So, tekan kalkulator. Jangan gelojoh. Tekanlah satu per satu. Tulis. Cikgu risau bila tekan banyak-banyak. Kita tend to salah lah. Takut cuai kan. Okay, so you tekan satu-satu. Okay, dapat yang ni. Tekan lagi satu, dapat yang ni. Okay, so dia baru tekan lah 1 minus 0.0152 minus 0.0872. Okay, so you dapatlah 0.8976. Okay, boleh tak? Kalau tak boleh, ulang balik, dengar balik. Alright? So, homework untuk kamu. Soalan cikgu nak ini, kamu buat ini. 5.6 ni. Number 1, number 2, number 3. Number 4 ada semua. Buat semualah. Buat semua. Okay.